Kardom Nelly Samson teron lapen non arni kangsam ladak nitum awareness phanwang lo lapen APHLC board committee ki senging phandang nitum dak seng tagalo lake nitum gotom bosti polling wade nasi ladak hada bosti lake reng marong lo nasi awareness do dead pen non alang nitum ningke mepen si tumphan nang seradun populo nasi ladak pinangan do kisar to mana do lapen somar to mana do nasi non ladak pen alang nitum songjata nang chetoidun lo nasi alang li ke James lake non la youth nasinang cerabon populo nasi alang li phansi non APHLC phan kopi aning gache thesi alang li itum phanang cerabon pomako alang li penle arjupona. Okay, hi, my name is James. I am from Assam. Moi Assam la ase aro moi Rengma tribe la ase. Aro jinika takhan ahigine ami khana busti de inika support kuri thaka aro mohan legi inika lo laga hikai thaka aro sob jaga di ami an bishi khushi paise aro ami iku najana manu ekta ase first time ase inika politics line de alibi aji takhan moi ina support kuri ne ekta leader hoine moi ke youth ti olibi leader koine moi ke takhan choose kore kan jana amila duty to ki ase takhan ba ki rules delibi ki olibi ami etu rule to tik follow korne jabole karne ini ase aro mohan la tribe Rengma tribe kan ki bi inika opportunity dia ami kan iku na thaki gine lesson iku na jani gine mohan anda thakise alibi aji takhan inika hills tribe takhan ba mohan ge agine inika support kor thaka ditu mohan bishi khushi paise aro future de moi biswas ase khodai din inika apni khan la support prahe mohan legi thakibo koine aro all party hills leadership takhan ina mohan ge agine na support kor thaka to moi khodai din mohan la tribe pi mohan moi trust ase moi biswas ase ami khan la pura Rengma tribe kan mohan sob mon brar mohan la solve support kurbo koine mohan ini ase. Thank you.